Wantumurilia Ondizi TV chitarikini komina kianda umutienyukane umwaka w'ikirubere nemerongo ebere na inye na mange abera koreka imense icho ya Kenya asense icho ya Kenya egendretse kumurera oyo kabeire omukomanda bw'egetengo kelia kyabana jeshi Francis Ogola yobete gagosiro bwimabwaye ensemo area ya Elgeyo Marakwet bare amo nabana jeshi bande boigo nigabali ndete kwe murunganilia okwegwa obwoyo botari oboronge nigaragire chinsa isano na ibere chiabono mugaso ikaranso ike mengo komanyanga kyabera gwateka korubakete chinsa chiamambi wikira bono mugaso retera ngoro kwa job maangi na otoko batoko bwatera nere linde kwene kichibi chechi boigo na maliogi abera wikira asenchera yobo ikira nigakoro kwa Kelvin Mugambi nkwira nande aseka geterige tambe mbeko bamanyana naralia abera gwateka korubakete chinsa chia mambia wikera bono mugaso. Oyo kwene kinkonyorora mangana gwetera asenchera yomunwa wimanyeni Lydia Mose mwantumuri Ondizi TV nabakwenda otobwatu otera asumtandaito Facebook Ondizi TV News Digital nabo wetera asensemo area ya YouTube Ondizi TV News nabo wetera asumtandaito www.ondizitv.net osonyora chinsa mirongebere na inye amatuko atano nabere ye wiki amayeni gotoya chaka korwa ase county ya Kisii ensemo area ya riane gotoka ime bunge ya Bonchari asa menyi bense yo bali bakora obulimi babere bakwe murunganelia okwegwa obwoyo butali oboronge bono nigo barabairo katabanga nigo chibando chiabo chabe chikorokananga njirigo chigokina buna ebwenerete yemayaga yokwegwa obwoyo bwabere bokwirira barobokoranga nigo barachigotwara asara enene chinga kichielige sabono nigo babere bagosaba serikali koirege tambukiro kyabwango elinda kwene kinga ngo chikwego bare chibesa chiabo sekwegwa obwoyo boli boroboronge elinda kole ulimi wabo mbachikonyora asare nene nabo igo okuburwa kwendagera ase ensemo eyo Ruto president ya Kenya tato obwoyo gwatwa ngendagera ngo kire kwama ebitima bire magondo bono igaseria na location ebitima bari tebugure ebitima byamana bono kuri serikali yeito ya mwato letero obwoyo bokusalia emyogondo yeito libatu akagasire ndagera bono tuchikogesa etokora Ruto plus ne company yeto ko amoya yaiga para moyo kibaete kurusiro ya Kisii amoya yegale siro Kisii ngimoko indabalemi bona bali ba Kisii county etobwate mechanda monene munanchi kuruliana gwoti yonkora mbaya sana asenge jobo yonanyora eburupi bona inabikira mo amoya nabikira mo yata ane ayandi natigata amoya tatu no hate ne gaiga abantu abaminto to konyango kulingana sama yobo yobega alieta ngor kumagire mora onyoni no wandelia na gaiga igonkumeti ga mugondo nkwane bale igonkumeti ensinyire ngokura bana gosentiki bono aki serikali yeitoru tokonye ngobo tari bwoyo gwatoa tari bwoyo gokurande Ogoska bosiko ika asense mo elia ya keumbu bono nigo abamenyi bense meyo bakora oboncherelia bwa matoke ase chiro eyuenene ya keumbu babere bagosaba serikali koirige tambokero kyabwango nako baroselia chinse mo bakoiga elinde babakonyora chinga kichinyororo anene mono chinga kiechi chiembura chabechi koira barobwo chande kaboigo niko babagosaba aba MC na babunge bebunge eyo koirige tambokero kyabwango elinde kwene kinga baroseli bale chipara elinde babakonyora chinga kichinyororo chinga kibako babako somba ebinto byabo naboigo endagera korwa ase megondo goikera ase echiro eyo erenene egatie chichiro ime ye county ya Kisii Ogo sabanga serikali yetu one burago tukwere gaiga sana tuaro go sabanga serikali yetu tuligeria tuweteli kuraiga tuteli go tukwega maraga ko buraga go tuwera kereri tuko omugasuko cyo tuita emurego cha ya tuita ogo sabanga serikali yetu tuligeria batwaga tiri ndeki yama none customer kere kurwaria tali go kwegwa ero twaso atwa matoka no atoko ni Oyo Kenya bikia masago omogea njema makori biashara kwa matoke oyo keumbu wabere to akore myake nenge lakini no to konye matoka yaiga
tubwato bolende asenge tente toko batoko misai kanye twagoria abami tubakoruka twacha twabekera imi tubwatera siokonia gotoko babanta bange tokurwanire kere customer yachire na yemo gotoko babange asenge nto okonyoro bwito kwebito gikoroboke serikali yari kwanja etubeke biye twatana nebije etwela wancherende ngiye erinde ejo eto anyetwa eto support turi mokigoro yuke kerimbure twete matoka ito tali kubugure kabiya baguchuocha kwanyara sasingine biya bunire bono kwanyoranga musiko yo bugure tiri yake irense bono kwanyoranga matoka iya gusabira gamma kori tubwata narago twachare ya Ondizi TV ningo abarai na boigo aba Kenya bagenda gutuma amagombo abo na boigo kumurera oyo kabeire omukomanda bw'abanyanyimbo ekerengo ky'abana jeshi Major General Marieta Francis Ogola oyo betaka usiria obogima bwaye bare amo negati y'abana jeshi asendege balenge ensemeria ya Elgeyo Marakwet sumo basokano umubasokano obete kukwirira endege yo koya ansebonoiga ababwango mono gwesokia nabarande kurwa ase county ya Kisii ababeire bakolera omwana jeshi oyo ase obokoreri bwayo buyana boboigo gusabira enkachia chinka chiria cy'abanyanyimbo abo gutwara obolemu anemono chinga kichi chinkongu maega yogosiria abamu abo asumu basokano oyo oromobe bwe ndege leza kifo cha Generali Francis Ogola pamoja na wenzake, sio tu kwamba amezaliwa katika eneo la Nyanza, lakini pia kwa sababu ni mtu ametumikia taifa letu kwa bidii sana kwa zaidi ya miaka 40. Kwa hiyo ninaomba taifa letu nzima la Kenya tunapoomboleza na kulia kwa ajili huyu, pia tukumbuke kuombea familia yake, kwa sababu kama ilivyo kawaida nafasi za serikali huchukuliwa kwa haraka, lakini nafasi kama baba kwa familia haitawahi chukuliwa na mtu mwingine. Watoto wake watapaki bila baba, na hata sisi ndio tunaomboleza, lakini familia yake inahitaji Mungu zaidi. Kwa hiyo naomba pia serikali yetu inapofanya uchunguzi ni kipi kilichosababisha, sisi kama wachungaji tutawaombea. Tisa mara moja sio kitu ambacho tunachukulia kwamba msamaha. Nilikuwa naomba tena kwamba rambirambi zetu sifike kwa nchi yetu ya Kenya, kwa sababu serikali yetu ya Kenya pia lazima pia inaomboleza, na ndio sababu wameweka bendera yetu nusu mlingoti kwa sababu ya kuomboleza. Tunatuma rambirambi zetu. Tukarite asumo basokano oyo mobe bwendege obetuko koba emarogoba yeli tukuligoro nigo chinka na boigo abamate babali babete bagusiria abamu abo ase umubasokano oyo mobe bwendege bali birero maega yogusiria abamu abo asumo basokano oyo asibonoiga babero abatebanga nigo ogusiria kwa abamu abo kwaberego kubatigira libagali nene lilibatanyali kuicholia ase obwango mono. Kwa hivyo tuliendelea na mchanganyiko huo hadi wakati wa karibu saa 1:30 ndio tulipata officers kutoka KDF hapa Trikea wakikuja kuripoti ya kwamba kijana yetu ameweza kupata ajali pamoja na wenzake na mkubwa wake Bwana Ogola. Ndio akaniambia kwamba wameondoka wanaelekea kikazi, na tukamtakia kila laheri kwa masuala yake ya kikazi. Huo ndio wakati wangu wa mwisho wa kuongea naye kama kijana wangu, akinieleza kwamba anaenda kazi upande wa Elgeyo Marakwet. Yes. Mtoto wangu haiendi through. Hakika Mungu ameweza kunichukulia mtoto ambaye alikuwa nyota katika nyumba hii. Mtoto ambaye tumelea katika maadili ya Mwenyezi Mungu, katika njia ya heshima, anaheshimu kila mtu. Na alikuwa wa bidii. Na nikaambia tu Mungu, sasa wewe ndio utaweza kunishikilia, kwa sababu sasa vile president ameweza kusema haya mambo kwamba amesoma majina, nimeona jina la mtoto wangu na sasa sina mtoto. Uskabuse kuika ase county ya Nairobi nigo abarai korwa ase county yo baberi bakumusaba omugavana we county area ya Nairobi Johnson Sakaja kobeka ensemo okugani kwa yego koralia gosekoba omurai we kyama kya UDA county ya Nairobi kolende koira ensemo yaye gosekwira kingiki kyaye kinyinge ase okumulekera amagendero y'abamenyi be county ya Nairobi boigo nigo bakumusaba
kwikirana ase bikaro biria bya Senate na kwiraniria amabolio akoboligwa elinda kwenekinga abamenyi be county elia Nairobi nkonyora bali obokoreri buna ebwenerete. Governor Sakaja must account to the citizens through appearances before Senate. He must be invited to put the record straight, and these invites are invites that he must honor. Governor Sakaja is preparing himself to vie as the chairman of UDA in Nairobi. We are telling Sakaja to reciprocate as a gesture of gratitude to the Nairobi voters and step down his ambition. Nobody is interested in impeaching Governor Sakaja. What we are interested in is a functioning county. Respect to the county assembly members. Respect to Nairobi people who voted for him. Respect to the constitution, where we are on a rainy season. Everywhere is flooding, but where he is talking about a 70-floor house, while he has not done any drainage. So what do we expect after those houses are approved? Is he only interested in money that he'll be paid corruptly by those people who are willing to do those skyscrapers? Nekibonsi bechipara bono nigo baberi bagosabwa kubwatia amachiko yechipara niga kwanwa chingaki ekyombekelie kumulekera obutumeki bwechipara NTSA kialigania amaigelyo na boigo okolingoliwa kwa bantereba ase chinsemo chiria cha Kirinyaga una enchera moyo kwene kinga abantereba kerba kurundia chigali chiabo mbabwate okorora okuyabo igo abantereba mbabagosabwa kubwatia amachiko na boigo kwenda kubaligiriliwa nechinyage chali linda kwene kinga ekero bali chipara nigo bagokurundia chigali asenchera ewenerete linde gwetanga nemebasokano yabere korokana komente kana ime yense icho ya Kenya ase amatuko wangoiga. That we have a lot of drivers on our road who suffer from various eye problems. They have cataracts in their eyes, they need eyeglasses to correct their vision. Many of them have hypertension, and some of them also have high blood sugar. And all these drivers are a danger to our roads. And we are hoping that this NTSA-led medical camps in future will help all the drivers to be safer drivers on the road. The NTSA is on it. They're engaging with the SACCOs to remind them the need of observing the traffic rules, the speed limits and the like. And I believe those consultations will bring results together with the traffic police department. Nikiwa driver kwa miaka ya zamani na nimefurahia hii kipindi vizuri sana sababu tumeeleweka, tumeelimishwa kidogo kidogo, na nikeshauri madereva wenzangu, mtu akiendesha gari akipiga monja, tafadhali wachana na gari, sababu ukiendesha ukiwa mlevi mambo itatokea ingine. Dereva tena ukiwa na gari usiangalie upande uone wakana Goskabosio asengana erengete chisemi bono nige serikali yaberege gusabwa kwene kinga nkwena nere chibesa chise ine gucha skuru choboroso na boigo chiskuru chechi secondary ekerobara chikoigora ase etamu ya kabirelinde kwene kinga serikali ngwikiraniere ukugania bosekerenga kiayo kwene kinga emeroberio yechisemi ngwikiranigwere anene mono omoroberio oria OCBC ayaniga kwanwa ase county area ya Narok chingaki abor kiwa wetania emia aborokiwa abose aborokia wetani chiribu ikomi kurwa ase chinsemo miyorogongo ruwa Rift Valley anene mono county area ya Narok baba konyora amaigelyo yure chinchira baraba kwegendereria chinchira cyogosomia abana bale asichukuru ekyo anene mono ekerobara chikoigora ase etamu ya kabere ase omwaka oyo. Boards that are supposed to be used. The kind of funding that is given by the government is not enough. It is inadequate. And basically, if you look at the funding that is given by the primary schools and the junior schools, it's not so much. And for the schools to run very well, we want to ask the government to enhance the capitation for both primary and the junior school. And I want to say primary schools in particular
and now the junior school. When the funding is probably given to either the regional office or rather the county office, you realize that the money that is given, or rather the capitation that is given to run the co-curricular activities is too little. And I want to call upon the government so that if that money is enhanced, and now that we are getting to see CBC, it is important that we get enough money. Mwanchumurelia on Ndizi TV oroboti orolengete chisemi notochwikera omweli wa mangana majia chinsa isano na ibere chebo numugaso literane nkoro kwa Job Maangi notabeto kubwaterana nere linakwene kichibiche chibo ikona maliogi abere goikera asenchera yoboikera nun Kelvin Mugambi na oyo nekinga nkonyorore amangana wetera asenchera yomonwa weimanyerelio niga koro kwa Lydia Mose wikera chinga kikichinde na abatakeire oboligerelia ya imea Ndizi TV na buo obwansu bumugusi. Omoibuli koiru mwana we skuru mbuya korende nkobwatire skuru kikwa